Ngiyaphinde ngiyanibingelela abangcwele baNkulunkulu kunasi isikhathi. Njengoba sifundile kuMateyu 6, safunda amavesi, sizophinde siwachaze ngokusizwa uNkulunkulu kunasi isikhathi. Ngicela ukuthi nilalele nizwe ukuthi uNkulunkulu uthini kunasi isikhathi. Sifundile ukuthi uma nenza imisebenzi elungileyo, caphelani ukuba ningayenzi phambi kwabantu bayibone. Uma niyichakambisa kubantu, anisayi kuthola mvuzo uYihlo osekhaya ezulwini. Uma senza imisebenzi emihle ngenxa yokuthi senzela abantu, ngenxa yokuthi sifuna ukubonwa abantu, umvuzo wethu awusatholakala ekhaya ezulwini. uNkulunkulu akasaziqhenyi ngathi, noma uNkulunkulu angeke azishaya isifuba ngathi la emhlabeni ukuthi bayakwenza okuhle noma bangakulindeli okuhle okungumphumela ngenxa yokuthi benze okuhle nje. Bayakwenza ngenxa yokuthi izwi lami liyakusho, bayakwenza ngenxa yokuthi banenhliziyo enhle. Okusho ukuthini? For example, uma undlula endleleni umuntu akucela imali, umbone ukuthi uyahlupheka, awumniki leyo mali ngenxa yokuthi ufuna kunike enenye. Umnika leyo mali ngenxa yokuthi enhlizweni yakho kunokumsiza.